निजां कार्बेंलं कोपिली आहा वारके पारलो पन खेरोनी कोपिली मंडल कांग्रेस आसाई हेम राजीव भवन अलong kangdangamai kangni Cinthong constituency arlo morinto be arong along PMAYG ahemso kikin patang tipe Jangripo ni thaing korat Shoksia ni Phonglok pet along APHLC kangdangamai kedo Kardom penani kang sama betalong peneli thare mono singti non betang kon pen arjuponik tha Keramtang Jangmipo ni phai ingkora Shoksia ni nijang karbiang long Kopili constituency ke parlo khironi Model Congress Asai Hem Rajiv Bhawan along kangdangamai kedopo Augustine Inghi pen kachari pon amai long Pritam Karmakar India Youth Congress Secretary Delhi Parithus Roy Vice President of APYCC lapin Youth Congress along Manpeng kedo anatu chitongdon Labang samai kidopon athi laki Aron Pen Jignes Mawani MLA of Gujarat Aphan Kangnang pon apthak minute cap apot an pinrem pon Khironi pen pherang kiten jing ti report Karbi Daily News Karbenglong district long det pen ningkan trok sikep ata playing det aphita baida rong along non anta towar la pen school kemi longun delan Baida arong laki nijang Karbenglong arlo lakha sirkep amrain constituency arlo sido Bangso arong arta ningkan trok sikep soselo bonta hadak non pu arni anta kaching thor amo kele jike aphi alamsi towaran ta lelelang Bangso towar kabinet ajok warsai kabinet mate ningka chethe athai kabinet ajok rong arat thot paksi towar kachi utpon towar chotkali school ta avelang baida arong along tharokri sir kebra thokebra hini pen keseng baida LP school pu ihub Kimchok bonda Bangso school lokethan mema henoma pu Karbenglong Mas Council pen kahomri dam ke aphialam lo than bang anta ame thanga sai chiklem kle Bangso school athan bang arni wang lokethan nang ji adim ningkan isi pen batai isi hini school ahem nang si homri phrui titi chot posi hadak arat tumpen nang pachini don Bangso baida LP school athan bang amen laki theng tombong rung alang hem laki kheroni bonta ame thang hadak a school than bang vek lokethan nang ji adim rong asora phansi tangka pipen lo pathan pon rong titi lason si hadak arat atum ki sung pen kachak chedet ji napen non kaching thor apor along bang ko an ma kilong ason ateng kelong dun pet ji ajakong Kachepachini ji aphan pini KSA mate Karbilo chari asong pen patir pipon si baida arong along cherok tok amai padopon Bangso cherok tok amai long KSA Central Committee pen Micro Samson Teron KSA Central Committee member Rensing Rong Phar Sathe Rong Hang KSA West Karbenglong District VP KSA West Karbenglong District Assistant Secretary Jetli Crow KSA West Karbenglong District Assistant Secretary Bir Singh Krolapen Branch Committee KSA Asong Japo Sang Japi Tumta Chitong Dun Othat lang sopen Perangki Everest Rong Tipe Pirtang Palik Baida ahawaralong cherok tokamai padopon lo jak dingklui pen Karbenglong Autonomous Council ha sengdet pen labangso ahawaralong pinian setame ason kaching thuramu kilong dun dede la soputha radatum kachichini so ke kom deta posil option cheman de lo punil tum chini si Karbilo charlia songa hin pen ni tum da ke isi cherok tokamai nang bilo school le punon towar le punon me le punon lang le punon hajar son tala daga radatum ke long dun la puwe school cabinet pokali isi do lape labangso school ke banda ban thupik lo ha ningkan faruk sir kebra ningkan phokebra hinia ningkan la sukiki ma school bang pining ana bang e langdamelo pulodangte labangso school bang ke akang tu yang deng higher secondary anda ke parth nang po ba college ason ta ke duthunang po langdamlo pulotangte ahok Karbenglong lapen nijang Karbenglong arlo kiduk kisung atum aphan sorkar pen kerap ji a scheme ason ta padopon lo lason si kidok ethak ji ahemso ta sorkar pen PMAY ji a scheme ta padopon lo bontame patang dipon pe PMAY ahem so kelong don ahem phuwek atom pen nang tha nang pachini don ke Cinthong constituency arlo Cinthong block ke parlo morinto be arong along ta donni ahem tun hemso kelong dun pen hemso patang pi pelang
lason si hemso kelong dun vek het sing tok bipen nang pachini dun ateng ke kedam tang surihini ra trainer kepen krisir kep aningkan si labang so hemso long dun lo bonta pining an ningkan ke thomra e bank pleng det apita bang so PMAYG hemso kikim patang pipelang lapen hemso kelong dun vek abang phupen than pachini dun ateng ki contractor amen ta alang litung chini dun pameme sita asai ki claim abang phu ke moniram teron posi than pachini pon lapen bangso ahemso lak isira suri kep atangka pen hemso ihum kikim patang tedet lason si nitum ke dugdet ke boydet hemrita dothak athai apot si prap chin pen hem nang patang piserak ason te messenger pusip herang ke karjupon ahut than pachini pon dong kamu kampen herang ke homson de report Karbidele News nang than pa yume o athemala bitiliwer nang kim lo an parla sapsu tang te chen mati ai la so pen bang ke ning kani si part to at api bang e jiwang thu lo la contract bang ai la bitiliwer tang te bang ke mo la scan instrument ko lai dat api le ang ton pe tang pin nang sinang puนี่แต่ละบางส่วนแฮมที่กิมหนึ่งกันก็อันตัวปอตั้งกิ la bang sem ke pudam et lo te ning kan pli pleng rai rai an lo pleng pleng pe lang ta ning kan tham rai beng an ke dulo ka parjap pen ke อันละบางส่วนคอนแทรคเตอร์อเมนก็ปุ่นนี่ la kontraktor sina ma men ni chine sub contract ane man te am thang contract lo ne ala ke claim rek mang ke ong muniram teron no mat ki claim la นั่นเลย hema we re da we po ke tang son te an to se ni parji kusi ni lin pani pudun ha Patumi jang mi po ni phaing kara trok siar ni lang pher hawar volong komaji phonglok pet along APHLC cherok tok amai kidopon kedamtang jang mi point ko ra trok siar ni volong komaji hawar phonglok pet along APHLC atum cherok tok amai padopon bangso mai long alhiaman pen je ai ka thar kursing timung Samson Tron apen sangpi Rita kram sapia tumda stongdon apen bangso mai long pining MSC kiligahot APHLC lang pherpen kilik kachapati dunji lake krongrong pi pusi mai long ning jepon kolong komaji pen Jason Singa report Karbidele News Krisir kebra po kebra ketomaningkan ladak kita belum do labangso kita belum do haruk Krisir kebra po kebra ketomaningkan siang mo pe pas de da council tu pusipu sila da council tu masuhiya be labang isi itong kelang belang puana ni anikan ta daftar lo ini cuma secretary CMEM betul ta MLA MP betul ta la solam lang ledet lo sami semua mekota ini tu metang aron do etlo pran ben rat atum ta kilu ben ajo ini tu metang aron bang cewar pit lo haro gresen kebra phoka berke thomaninkan jak hongpoin ko reisir ni Ama ini tuh patahnya than lap lo ama aja amunit tum karbia tum di masa tum dakpen kat lo laki kat ama athema la tum hange bedo khol posip kok lo nang tum ke na nang patah ke puturong lo hala Assam Land Revenue Regulation